Marie, hast du näicht vergies? Haut ass jo dein éischten Stage? Pap, ech schon alles. Guck, hei ass még Posch, hei si mein Handy, a mei Kopfhörer, a mein Kreditkart hunnech och. Hast du den Schlüsselen? Ja, hei ass mein Autosschlüssel, an hei ass mein Hausschlüssel. Ah ja, ech brauch noch mei Prabeli a még Nuerschnappecher, an dann hunnech alles. Hast du dei Pass oder deng Identitätskart? Ja, hei ass mei Portemonnaie, an am Portemonnaie si mei Pass, még Identitätskart, mei Führerschein a még Krankekeeskärtchen. Hast du Suen? Ah, ups, effektiv, ech brauch Suen. Hei sinn 10 € fir de Parking.